ko'zingizga chiroyli qiz bo'lib sochlari bo'lganda o'raydiz-a? Sochlari bo'lib, bechora chiroyligina bo'lib o'tirganda bor tars o'raydiz ko'zingizga ko'rinmaychi-da. O'ring aka savobga. Aka savobga o'ring. Savobga o'ring. Mana sizga bir katta bir savob ko'rsatayman. O'ring aka. Alloh razı olsun. Esilib qaytsin dada. Gunohimiz ko'p, har bandaning gunohi bor. O'ring aka. Borki imkoniyatingiz aka. O'ring ayamang aka savobga. Ayamang savobga aka. Savob bu paytda ayamang aka. Pulni betiga qaramang. Balki shu pulingiz mana shu qizni olib qolishi mumkin. Shu qizni saqlab qolishi mumkin. Hayotini o'zgartirib yuborishi mumkin. Mana shu hayotga bir ozroqgina bo'lsa ham foydasi tegsin. Davay boshing aka ayamang. Ketdik, go. Let's go. Allah razı olsun. Ketdik. Ko'paylar. Rahmet sana. Теперь мы будем богаты. Давай 100 ming. Давай 100 ming go. Qo'shilishib go. 100 ming go. Давай. Rahmet. Rahmet canlarım, rahmet. Allah razı olsun, eselep qaytsin. Rahmet. Samarkand. Allah razı olsun. Rahmet, Allah razı olsun, köp жасаңыздар. Eselep qaytsin canlarım. Yetti tog'am. Eselep qaytsin. Nemajon, 101 ming. Қолдаушылар, лайк басқан жандар, сыйлықтарын жаудырысқан жандар, Өзбекстан! Сыйла, рахмет, Алла разы болсын. Еселеп қайтсын! Көп жасаңыздар, Сардор мырзаға рахмет, және де ол кісінің командасына, подписчиктарына, алғысым шексіз, Өзбекстанға. Басым ем, рахмет, Алла разы болсын. Мынандай шотты емес, мен мынандай шотты көрмегем өмірімде. Мынандай кішкентай шотты көрмегем. Сардор мырза келмесе, өмір көрмес едім мынаны. Рахмет жандарым. Алла разы болсын. Рахмет жандарым. Көп жасаңыздар, еселеп қайтсын, ауырмаңыздар, сырқамаңыздар, бақытты болыңыздар. Алла разы болсын. Алла разы болсын, Сардор мырза сізге. Сізге разы болсын, Алла тағала. Menga rahmat. Еселеп қайтсын. Бақытты болыңыз. Birinchi o'rinda sizga rahmat. Joningiz omon bo'lsin. Mana shunday holatda ham 3 ta farzandingizni kam qilmayapsiz. Bolalaringizni yetim qilmayapsiz. Ba'zi bir sog'lom insonlar bo'lib turib, farzandini bolalar uyiga topshirib yuboradi. Ba'zi bir sog'lom insonlar bo'lib turib, bolasini qadriga yetmaydigan ko'p ota-onalar ham bor bu hayotda. Hammasi ham emas, ba'zi birlari bor. Shunday holatda bo'lib turib, farzandlaringizga shunaqangi darajada qarayapsiz. Men u narsani ko'rib, men yuraklarim boshqacha bo'lib ketdi o'sha kuni ham farzandlaringizni kuzatib turib, men juda boshqacha bo'lib ketdim. Shunday holatda ham farzandlaringizga noq bo'lyapsiz. Boshingizga tushgan mushkulingiz oson bo'lsin. Allohim sizga shifo bersin. Butun mana shu yerda turgan jamiki insonni bitta duo qiling. Mana shu akalarim, opalarimni bitta duo qiling, sizni ko'taradi. Men айтайын ба? Ya Allah tağalam, осы отырған жандарға мен қасында болған, лайк басқан, сыйлықтарын жаудырған, мені қолдаған, қарап отырған жандарға, Өзбекстанға жалын сәлем сіздерге, рахмет, алғысым шексіз, Алла разы болсын. Алла тағалам сіздерге зор денсаулық берсін, ұзағынан өмір берсін. Ешқашан ауырмаңыздар, бақытты болыңыздар, бай қуатты болыңыздар.
Бар болыңыздар, аман болыңыздар. Бізде Қазақстан мен Өзбекстан бір туған ғой. Ешқашан ұрыс керіс, соғыс болмасын. Тек қана жақсылық болсын. Алла тағалам сіздерге тек қана жақсылық берсін. Алла разы болсын. Көп жасаңыздар. Рахмет, рахмет. Aytganingiz xursandmisiz? Рахмет. Өте ризамын. Өте риза. Алла разы болсын. Көп жасаңыздар, аман болыңыздар. Yoni sog' Rahmet, bo'lsin. sizga sardor. Farzandlaringizni ehtiyot qiling. Sizni hurmat qildik. Sog' bo'ling opajonim. Doim o'ynab